Punten, kanggo kakang-kakang, yayu-yayu, bapak-bapak, sama-sama, senok-senok sing demplon-demplon, ajak lalen, like, comment, share, lan subscribe. Ajak lalen, klenengane di duel, matur kesuwun. Balik ke depan sih Nangapa? Nangapa lumayan? jawab tuh nelfon boy tolak ya sesuai real udah Kang bento berapa beli? Iya teh. teh baru beli perbedaannya tong sampah bari teteh Apa Kang? bakat tong sampah mah kanggo buang mantan bakat teteh mah kanggo nyimpen hati ya Bisa beres goblok. Lara Kang. Kita kan ini lah. Ini konter betul itu. Bisa kon seperti garing mah. Yuk. Apa persamaannya tong sampah ucapin lan nyaju? Apa sih Kang? Gua kak tong sampah kan ucapin mah sampai sampai. Bakal jayuk lan kita pada baik sayangi. sampai gemuyu ninganan kali ketiga jadi kita setia emang yuk Apa Kang? anak cowok murah ditampah ya Sih. iwak belanak mancing ember Asik. bocah loro kayak sampah Wara gaya. gelemanok karo ansi kayak Arjuna Nyambung pleo. ora apa-apa ora nyambung ya yuk si penting hati nek aku ora yuk nyambung ora kayak sini Ya, rapi kita rapi. Ora. Jadi priwe nih Kang, sudah tuku beli. Iya. Ih, enggak ngusur yang rayu. iya Patungan pila. Sayo, ana pira dite iki. Oh, duitnya gua sudah jangan pakai. Lah, cian. Ada. Ya, mana pira kok? Iya, 3.000. Oh, pira? 7.000, 10.000, malah 1.000, Alas. malah 20, 500. Uang tipe 500 ayo ya. Bosku. Iyo. Ini tuh main gue dingin ke. Masih diporet boy ya. Wes Kang. Wangi. betul. Jangan. Ayo. Jam pira segini? Wak, jam pira? Pira teh? Jam setengah 5. Alah, wis sore ya. Ya iya. Jod, antar kita kayu. Mang, tenang begitu Mang tuh. Yang tae. Ayo. Yuk. Kok dingin. Rokok priwe. Bagi beda. Bagi. Pakai. Itulah. Oh, bagi. Bagi Bu. Bagi. Oh, pada ya. Pada. Wis, wis. Pada. Mas Mang, motor kan di Bang. Jangan. Oh, iya sih. Yuk. Tidak kita dewe kan. Kita kembali kah? Wis Bang, sebenarnya Bang. Yuk. Asto. Sini ya. Oh, ya wis. Biasa. Oke, wis lah. Oh iya, piring durung dibasuhi, karo gombal durung dibasuh. Awas ya dibasuhi aja sampai ora. Nembe balik iki Mi. Pokok kayak kita balik wis beres kabeh. Kita lagi buru-buru. Ah, Lah udah teka. Dikongkong bebasu, beberes. Bisi ngomongnya malah nangis jagat. Priyo sih. Coba tuh enak-enakan shopping. Yang beli. Mantap.
tenang. Ya, bocah. Ya. Balik. Ya. Mandi ngene sana. Jerman madrasah ora. Engkau aku nang. Jod, mau kan tas nganter Mangkaryo orang balik mau lagi. Tebak umah ki rabine ninggalaken piring kotor, ninggalaken gombal kotor. Bener beli coba bukon. Sak ngambil Mangkaryo nih bae. Wis tua gak pengen nongkrong-nongkrongan bae. Mangkaryo ku mengkonon. Lah, Iya. lagi durung kawine mah. Kan pernah kere yang kuno. Sing aran joget ning sandiwara. Ora sawer arane pen disebut bae. Pernah ngajak reang ki. Mancing. Tapi ning pasar coba. Mancing pasti si priwe. Ya kuniku mancing keributan. Dia. Tapi ya mengkon-mengkon ga bagian laki ya mengkonon ku sebeli-belane rabi mah Iya. kudu ngargain ning laki ku ora Jod. Ya kayane ora. Karyo ning rabi ungguri mah sing cempal tas sing cempol. Gede monge bae. Wah, ini tak kayak. Lah, memang Dek. Arep mau Mangkaryo. Mangkaryo mah wae meneh ku lagi repot. Masa sih? Lah akhirnya mau percayaan sih ya. Kurang andel. Rangku mau tes mana? Rabi miang. Mangkaryo ke lagi basuh piring. Masa Rabi ini mau konon? Lah akhirnya mau percaya Mangkaryo ku LDR. LDR ku apa kamu? Laki dadi rabi. Oh. Kamu orang percaya mau konon mah. Ya wis kok. Arep loyong. Ya, iya durung disapu, durung dipel. Wis sore durung pragat bae. Ngapain bae sih? Nambeliran iki me, bayakan sampai ngecop, cengkul pada lemes iki. Alasan, sejage dibersani maning. Kita pengen istirahat dikit, kita shopping. Salam. Waalaikumsalam. Mulai nih kita bae sing beberesku, malah maksa harus jika maliran bae. April enak. Iki kanja bersih semak. Oh iya, suwun. Semuanya April waras. Waras. Ya wis ki kang harus bisa suwe ki sama dewe kan ning Oh mah. ya wis. Suwun enak. Ya. Aryo, mana iki kerjaannya durung pragat? Pantesan mau sada bener. Anak dinerean. Aryo! Bengi-bengi mah. Minumnya kok enak ya ku. Susu jahe. Kata kopi hilang. Iya, susu jahe. Cewek bisa melek. Iya. Awake anget. Bilang randa cekas. Iya gampang cekas mah. Iya kak. Iya namun disipit ya. Buang ini ku. Seliwing-seliwing. Kang, ngopi dah. Ngopi. Ya niki. Duku gula sabun keromi lah. Rasanya gak sejing kan kopi ireng mah. Bisa izin lah. Pira? Ya iya sejen, kopi gak sejing mengane. Ayo, buru Cerung. Wah, buru-buru temen sih. Enak sih. Temen ngumpul dikit, wong Apa? Apa? Tas teman di sini aku mau aku. Gue udah sintena waduh nere ya.
Ya wong mak ngumpul di ngopi. Di setelan. Wis, itu apa ki? Ya, Mak. Buru-buru ki. Kan ke. Nggak perlu masih ada mak. Aduh, apa sih? Lala mi ya. Me. Pergi cuma iki me. Itu orang me. Malam. Bungi Juma. Mana turun jaba? Lala. Ya, tegulang temen. Turu bareng orang me. Me. Main rangda itu, tidak Pelawangan di kono. Nenek. Orangnya kan kok studio. Tak kembali berarti ya? Iya. Kau ini tinggi. Apa Ki? Kenapa sih, Cok? Kau di pita penerang mone. Tak telenya. Ya, ucang be. Oh, Mang Karyo. Oh, Karyo. Paling telepon bakal pengen buat. Mas tak angkatnya. Halo, Mang, kenapa? Ini udah di play. Oh, orang gak ngandel, orang mah. Iya, ya. Anak apa sih, Mang? Yang itu gak, nggak tuh sega, singa esok durung mangan yakin. Bener gak, Mang? Yakin sob, esok cuma mangan leko bae. Ya, dikaiku edan. Mulane garap ini sewet baik. Laki ya konon. Oh, sama kuno. Ya wis tuh, kira duit beli. Oke. Ya, laka juga, Kang. Cud, ini ada duit beli. Nih. Berbahaya lah kan juga. Langka aja, Kang. Ya wis engko dikit. Nelpon batur kanggo nyelang duit. Kanggo dikapri wen. Ya wis lah, awas ke, kudu oli. Ya wis ya, deh. Jadi ini siapa ya nyelang duit ya? Kudingin. Ah. Kencium baik. Bener. Jangan sampai jajah dingin, Bung Mak. Seperti aja ya. Iya. Mancing. Halo? Halo, Cung. Halo? Kira duit beli. Duit makan. Kenapa sih? Iki kanggo tuku sega. Jare mah kanggo Mang Karyo. Namanya dia kok saking bodoh. Ya wis, berben lamun ketemuan ning omahe Mang Karyo. Ya wis, ada iki. Ya. Siap. Dan 86. Cepet. Nah, ini gantiin ini. Soalnya pengen ketemu Kang Batur. Tinggalin ya. Ayo, Jod. Mending sih. Timbangan, Jod. Ya memang Karyo lah. Ngomong apa ngomai Mang Karyoku? Koplok demo. Wedhus ka demo mah. Amusan lembu. Wah, isi pun tepat raya juga.